ноҳияи Муминобод як минтақаи кӯҳистони вилояти Хатлон дар ҷануби ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. ин ноҳия дар домани кӯҳсори Ҳазрати Шоҳ ҷойгир буда, масоҳаташ 2386.9 километри квадратиро дар бар мегирад. дар шимол бо ноҳияи Хувалинг, дар ғарб бо шаҳри Кӯлоб, дар ҷануб бо ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ва дар шарқ бо ноҳияи Дарвоз ҳам марз аст. ноҳияи Муминобод 16 марти соли 1938 таъсис ёфта, маркази маъмурии он шаҳраки Муминобод мебошад. بعدا ذکر میکنیم که مومناباد ما تاریخی زیاده از 2700 ساله دارد. چندین یادگارهای تاریخی است که آنها شهادت میدن که مومناباد دیار قدیمه است. مخصوصا مومناباد با کوههای زیبا منظر چلدستران، کوههای امام عسکری، کوههای حضرت شاه، یادگارهای تاریخی میر سید حسن شاه خاموش، میر سید جلال‌الدین گلدسته، حضرت خوجه نور، قلعه قدیمه که زیاده از 1000 ساله داره در مرکز مومناباد. با اینها ما افتخار میکنیم که مومناباد دیار قدیمه است. گذشته مومناباد خیلی با افتخار بود. مردان جسور و دلیل در زندگی میکردن. شکرانه میکنیم که همون عنعنه نیک گذشتگان ما را امروز نسل امروزه دوام داده شدند. ноҳияи Муминобод бо табиати зебо ва манзараҳои кӯҳистонӣ маъруф аст. ин минтақа бо имкониятҳои рушди иқтисодӣ ва сайёҳӣ як минтақаи ҷолиб барои боздид ва омӯзиш ба ҳисоб меравад. аз он ҷумла мавзеи Чилдухтарон ки як намунаи зебоии омезиши табиат ва афсонаи мардумист. он на танҳо табиати зебо дорад, балки дар худ қиссаи фидокорӣ, шараф ва номуси занони тоҷикро инъикос мекунад. мардуми Муминобод аслан тибқи ривоятҳо, тибқи нақлу ҳикоёте ки ҷамъоварӣ гардидааст, аслан мардуми ҳарҷоиянд. масалан аз гӯшаву канори Тоҷикистон, аз Балҷувону Ховалингу Сари Хосору, хоб аз тарафи Дашти Ҷум, аз тарафи Дарвоз, аз қисмати Ёхсу ба ин сарзамин омадан ва дар якҷоягӣ ба ҳам муттаҳид гардида ин сарзаминро обод намуданд. ва ин ободиҳо имрӯз бармало ба чашм мерасад ва мардум бо чашми худ мебинанд ки чӣ гуна ин сарзамин ин қадар рушд карда истодааст, чун дигар манотиқи Тоҷикистони азиз, Муминободи азизи мо ҳам имрӯз рӯ ба тараққӣ дорад ва дар маҷмӯъ метавон гуфт ки ин рушду нумӯ ва ин пешрафт, бори дигар таъкид мекунам, сабаби асосии ин ҳама рушд оромию осоиштагӣ аст. салом тамошобинони гиромӣ, ман имрӯз барои кӯҳнавардӣ наомадаам. ман имрӯз ба ноҳияи зебоманзари Муминобод барои инъикоси мусобиқаи гӯштингирӣ ташриф овардам ва тавре ки мебинед
масола дар ин ноҳияи зебоманзар мусобиқаи гӯштингирӣ доир мешавад ки паҳлавонону мухлисонро аз сартосари ҷумҳурӣ ва ҳатто аз хориҷи кишвар ҳам ҷамъ меорад. мусобиқаи имсола дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи муъминобод дар якҷоягӣ бо соҳибкорон ташкил ва роҳандозӣ гардид. аз рӯи гуфтаҳои пирони рӯзгордидаи ин диёр солҳои пеш чунин майдонҳо баргузор намешуд. من سالهای 50 و 60 رو یاد دارم. اون وقتا معرکه های این خیلی گرفتن من بود، ممکن نبود. در شکل درویشانه و در شکل جای خورد همون هم من میشید. امروز ما باید شکرانه کنیم که با تشبوسی باز تکرار میکنم که سرور ملت پرزیدنت محترم چنین معرکه ها در هر یک دیهه، نه تنها در قشلاق ها، در شهرها، در هر یک دیهه تاجیکستان گذشته شده است. در این معرکه ها چند جهت دارند. این معرکه ها خاراکتر تربیوی تعلیمی دارند. در این معرکه ها جوان از کودک 7 ساله و 8 ساله و 10 ساله تا 70 ساله به میدان میبرند. آنها قوه میسنجند، خرسندی میکنند. شادی و خرسندی همین جوان ها، همین طفلان، همین برای دولت ما یک خوشنودی میارد، برای یک تینجی میارد. شکرانه میگم در یک حالت تینجی صلح و ثبات زندگی داریم. صبح وقتی که ما در این محله ها می اومدیم میدیدیم او دوره ما نسبت به این دوره خیلی فرقیت کلان داره. چون که در وقت چنین معرکه ها، چنین منظره های زیبا من دیده نمیشه. اکنون شکرانه استقلالیت، شکرانه دور زمان میکنیم که چنین دوره آماده است که چنین معرکه های با حشمت در تمام ناحیه ها و جمهوری تاجیکستان گذرانده می شود. چنین معرکه ها را در تاریخ تاجیکستان، در تاریخ ملت تاجیک چنین معرکه ها گذرانده نمیشه. چون که همون شرایط نبود، شرایط نداشتن. مثال بگیریم گوشتینای دورهایی که ما جوان بودیم میشید با یک جامه، با یک جیلک، با یک چیزای گرفته میشد که او چیزا در حاضره برای آدم امروز یک عجایبات میتونه. همه این ثمره استقلالیت است، ثمره تنجی و امانی، صلح امانی است که ما چنین شرایطی و چنین شرایط رسیدیم. дар майдони имсола паҳлавонон аз тоҷикистону ӯзбекистон ва федератсияи русия иштирок намуда барои соҳиб шудани тӯҳфаҳои арзишманд аз он ҷумла 4 адад шоҳгӯиза минҳа мубориза бурданд. дар баробари паҳлавонон мухлисон ҳам аз сартосари ҷумҳурӣ дар муъминобод ҷамъ омада паҳлавононро дастгирӣ мекарданд. воқеан тамошо кардани чунин майдонҳои гӯштингирӣ дар домани талу теппаҳо як кайфияти дигар доштааст ва ман ҳам имрӯз дар иҳотаи ин мухлисони ашадии гӯштингирӣ дар ноҳияи муъминобод пайгири ин мусобиқаи аҷдодӣ гаштаем, чунки дар ин ҷо зиёда аз 50 000 мухлисон ҷамъ омаданд. чун анъана навбати аввали майдондорӣ дар гӯштини муъминобод
дар ихтиёри кӯдакону наврасон гузошта шуд ва паҳлавони хурсол бо рақобатҳои ҷолибашон майдони имрӯзаро зиннат мебахшиданд. амирҷон ҳотам шозода, усмони бахтиёр, иброҳим каримов, муҳаммад маҷидов ва чандин нафарони дигар аз ҷумлаи арзандаҳо миёни наврасон буданд. من از شهر دوشنبه به مومناباد آمدم. من خیلی خوشحال هستم که 5 نفر غالب آمدم. من توفیق‌های خیلی زیاد گرفته و ما باز میخواهم که در میدان برآمده باز غالبیت آورم. من شاگردی معلم خدای فیضت میباشم. من میخواهم که به دیگر دولت ها رفته جای اول را گرفته به دوشنبه بیایم. در نوبت توانستم به 3 نفر شکستیم. حریفای من سرسخت بود و من میخواهم از بیرون از میدان تاجیکستان مدال زرین بیارم، مدال طلا بیارم از دیگر دولت‌ها. من در پیروی برادرانم خورشید و جهانگیر مجیدوفا میخواهم در آینده قهرمان جهان شوم. احترام گذاشتن و پاس داشتن استادان و سابقه‌داران و شخصیت‌هایی که در رشد ورزش تاجیک سهم خود را گذاشتند میتواند برای صدها جوانان و نورسان دیگر انگیزه بخش باشد تا که آنها به نمادهای ورزش مخصوصاً گشتنگیری توجه کنند. و همین خاطر از جانب دستاندرکاران میدان امروزه هم جهت احترام و ارجگذاری سابقه‌داران این ورزش سنتی قدردانی شدند. در ادامه یکی از شاهجایزه‌های این مسابقه گشتنگیری به مربی شناخته کشور عزت خداییف که در تربیت بیشتر پهلوانان این ناحیه سهم بارز دارد تحفه کرده شد. тамошобинони гиромӣ, ҳаво ки гарм шуд, дастандаркорони мусобиқаи имрӯза ба хулосае омаданд ки гилимҳои гӯштингириро ҷамъ намоянд ва чун анъана ва чун мусобиқаҳои гӯштингирӣ ки дар қабл баргузор мешуд, идомаи нерӯсанҷиҳо дар сабза болои замин доир мешавад. рақобатҳо марҳила ба марҳила ҷолибтар мешуд, зеро ки паҳлавонҳои шинохта ба майдон мебаромад. ба майдон омадани беҳтарин гӯштингирони кишвар аз қабили Суфиддин Халилзода, Ҳусейн Исҳоқзода, Шодмон Ризоев, Наврӯзи Каримзод, Ҳайдари Саидкабирзода, Ҳақназар Назаров, Ғазалшоҳи Давлатшоҳ, Фирдавс Насимов, Шариф Назриев, инчунин паҳлавони Ӯзбекистон аз қабили Абдулазизу Ҷасурбек, раҳмон ва чандин нафарони дигар майдони имрӯзаро ҳусни дигар мебахшид.
یکی از رقابت‌های دیدنی در گشتین ناحیه مومن‌آباد نیروسنجی محمد رحیم سرخانov با پهلوان ازبکستانی عبدالعزیز بود. با آزمایی میان هر دو جالب صورت گرفت و با کوشش‌های هر دو ادامه می‌کرد. بالاخره بعد از تلاش‌های هر دو برای پهلوان ازبک امکان دست داد که محمد رحیم را شکست بدهد. شده شبیه بمونه بریم ما بابا سراخانه بعدا برای رقابت کردن با این پهلوان ازبکستان شادمان ریزویف با میدان برآمد. باید تذکر داد که 2 هفته قبل در گشتین بولیان بالای ناحیه دنغره این چهره از شادمان ریزویف شکست خورده بود و هر دو از هنر یکدیگر به خوبی آگاه بودند. مبارزه بسیار پرشدت صورت گرفت و عبدالعزیز و شادمان برای موفق شدن زیاد تلاش نمودند. در نتیجه بعد از یک رقابت دور و دراز عبدالعزیز توانست که شادمان را دوشانه زمین بیارد و غالب گردد. سپس برای رقابت کردن با پهلوان ازبکستانی سپیدین خلیلزاده به میدان آمد. بعد از 2 پیروزی که عبدالعزیز در برابر 2 پهلوان ارزنده تاجیک داشت، یکی از مدعیان برای به دست آوردن شاهجایزه هم به حساب می رفت. لیکن در این نیروسنجی سپیدین توانست که از خود هنر و مهارت عالی نشان داده پیروزی به دست بیارد و به هنگام آفرین عبدالعزیز نقطه گذارد. در رقابت دویمش سپیدین خلیلزاده با پهلوان تیمور ملکی شهریار اکرمزاده قوازمایی نمود. نیروسنجی این جفت دیر دوام نکرد و خلیلزاده در این رقابتش هم غالب آمد. همین طور بعد از 2 پیروزی سپیدین مدعی برای به دست آوردن یکی از شاهجایزه های میدان امروز به حساب می رفت.
барои рақобат кардан бо ин чеҳра дар мубориза барои шоҳҷоиза автомашинаи сабукрав ҳусейн исҳоқзода интихоб шуд ва дар номи ҳарду шоҳҷоизаи аввали майдон гузошта шуд. ҳарду талошҳои зиёд анҷом доданд ва ҳарду барои муваффақ шудан бисёр кӯшиш карданд. билохира дар як рақобати ҷолибу дидани Сухиддин тавонист ки бо як партофти зебо рақибро шикаст дода барандаи шоҳҷоиза шавад. امروز در ناحیه مومن‌آباد جشن ملی برگزار گشت که من در اینجا اشتراک کردم و من خوشبختانه سزاوار شاه‌جایزه این مسابقه شدم. در یکم حریف من از جمهوری ازبکستان بود که چنانکه شما شاهد باشید دو پهلوان نامدار تاجیکستان را محمد رحیم سرخان و شادمان رضایف را مغلوب کرد. عبدالعزیز نامش بود که من آن را شکست داده. در دور اول در دور دوم حریف من از جمهوری از ناحیه تیمورملک شهریار بود. آن هم خیلی پهلوان خوب می باشد که من آن را در دوم غالبا مغلوب کردم و حریف سومی من از شهر کلا بود. من آن را مغلوب کردم و برای شاه‌جایزه من با حسین اسحاق‌زاده از کنگور از تیمورملک برآمد کرده و آن را مغلوب کرده و سزاوار شاه‌جایزه شدم. من خوشحالم که در این سال 2025 من 4 شاه‌جایزه شد که غالب میشم و 4 شاه‌جایزه غالب میشوم و من خیلی خرسندم. این سال 2025 سال خیلی پربرار گذشت برای من. خوب اطراف دستگیری مخلصان چه گفتنی است؟ مینداری خود را اولا با مخلصان خود میرسانم که مخلصی میکنه و من روحیم بلند میشه و بر حریفانم پیروز میگردم. барои соҳиб шудани шоҳҷоизаи дигар аз ҷониби кумитаи тадорукҳо аз рӯи анъана табақ партофта шуд ва довталабон барои ин тӯҳфаи арзишманд зиёд буданд. ҳамин тавр аз рӯи ҳунарнамоии паҳлавонон дар мубориза барои шоҳҷоизаи дуюм Шариф Назриев бо ғазалшоҳи Давлатшоҳ интихоб гардиданд. ҳар дуи паҳлавон барои ғолиб омадан ҳаракатҳои зиёд анҷом доданд ки дар натиҷа Шариф тавонист аз як имконияти хуби ба миён омада истифода карда ғазалшоҳро шикаст бидиҳад.
ҳунарнамои ҳайдари саидкабирзода бо наврӯзи каримзод дар гӯштини имрӯза хело ҷолибу диданӣ буд. ин ду чеҳра тавонистанд ки бо рақобатҳои олӣ дар муқобили ҳарифони хеш ғолиб гардида ҳаққи мубориза бурданро барои шоҳҷоиза пайдо намоянд. майдондорони гӯштини ноҳияи Муъминобод ҳам ҳунари волои ин ду чеҳраро дида шоҳҷоизаи сеюмро дар номи онҳо гузоштанд. нерӯсанҷӣ миёни ин ҷуфт хуб оғоз ёфт, вале дар фурсати кӯтоҳ ҳайдар тавонист ки наврӯзро шикаст дода соҳиби шоҳҷоиза шавад. من در دور اول با حریف خود از شهر بختر پیروز شدم و دور دوم از ناحیه مومن‌آباد پیروز شدم و دور سوم رقابتمون دورنگ شد و دور چهارم شاهجویزه اتومبیل ما را قدردانی کردند که تشکر زیاد به همه صاحبکاران و رهبریت ناحیه مومن‌آباد. خب در آینده چه نقشه‌ها رو در پیش می‌گیرید؟ در آینده ما مشق و تمرین‌های خود را زیاد کرده و در مسابقه‌های جمهوریوی و بروز جمهوری و گشتین‌های ملی اشتراک کرده پرچم رو بلند می‌بردیم. дар идома аз ҷониби соҳибкорон дар номи Фирдавс Насимов бо паҳлавони ӯзбекистони Раҳмон ва миёни Ҳақназар Назаров бо Оятуллои Қамар маблағи шоҳҷоиза гузошта шуд. ҳарчанд ин паҳлавонон давоми 20 дақиқа миёни ҳам мубориза бурданд, лекин ба касе муяссар нагардид, то ки пирӯзӣ ба даст оварда соҳиби ин тӯҳфаи арзишманд шавад.
ба ҳамин тантанаи иди гӯштангирӣ дар ноҳияи овозадори муъминобод ба охир расид ва чун мушоҳида намудем, як майдони зебои гӯштангирӣ буд ки то дер боз аз ёди паҳлавонону мухлисони гӯштангирӣ фаромӯш нахоҳад шуд.